Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ba shnong ka shnong umkyang ka bahap ha East and Hills District uba lasting pala. Ulong bala dakhi ka thama India ba Pakistan. Lada ka Bangladesh ka ajing kersya ni ka Pakistan ki padba ki basah kaput ki donjing ma. Uli athu ba ki sipai BSF ha kinigisi ki lawan ni kendo ban pentip ba kandan ka curfew ha ka pon menmiet kenang ban ada ya kijing rung jingmi ki breu na Bangladesh ya India habrang dan kijing kan at na pedeng ka India ba Pakistan. Ula penpau kijing smoke men balada perking kumni hak haput ka biang bha namar kinong Bangladesh ki bawan tu kim junut sho banwan kieu sho umkyang uba lasting ula pentip ba kinong tu na Bangladesh kishna jingkiang da usit banjam shashilyang usai narsya Balasting. Oi. Mga ba seksyon po ng hima. Ito. Tingok ko man kan bat pi na margi ang balapin bana da ka curfew sa bordar. Kalong kumno na dum. Em dan rem persis kodar. Em bagi om ni ki bisep itu ini. Hoy. Om benda min riu beje sini dem om yang video film long suban. Banjat macam fencing. Hoy. Amar fencing dikim juga iki biru permanent. Hoy. Ini lah om yang fencing dia ayu dia fencing no permanent yang. Hoy. Ini dia yang senang ni trelang yang lega gunu biru ba. Ya fencing klaim gajing panbor de tar ini nak untuk klik. Oh. Nadu menin nadu mentak sengi kata ka curfew sa bordar. Ombai duduk tu ni duduk mensisi orang bisep. Hoy. Ini le umlian jong ni punggus nang ni pesan ya saja ni ki. Hoy. Amar ba ini karbangla bumsum ki per menit Hoy. ban ki usni per menit. Hoy. Ta dawil ang bidyang no namar ba wat ni le senang ni absenong benar per menit. Hoy. No berubah lek sepenting per menit ada tak ada no. Ombai dia berubah besniu sama. Bas new hoy. Nang ni lah kau sang buat hal apa tak bagai no berubah dong mat. Cakap fencing lega dan no kam fencing dari ban penting saya nak menompak senang dengan penting saya so komandan yang bisa. Ada kama. Hoy. Amar ba per menit menu balik kredit ka sa fencing dan balik kredit ka. Hoy. Ang kata ini keren yang TV om ini ro ni baik ba. Sa shnong pi lakar am sainar champiang. Aladap kerberos nasnya. Tamba kimno kiwan ki kharbang la kian na ek ta kharbang la lakar sainar. Karbang lah ada pilang kum siri. Kumta. Kum siri ba. Namaru kiu na kum tu ting ku na jero fencing. Kumta. Kusi mu bu daga thinking ya kum tu. Hoy. Kiu na jero kum tu. Namarum dan karen na tu fencing. Oh, deng ta. Ta da kita su kisi sim da stake kum tu. Hoy. Ite arti kisi kibu kiu na nang tu ke jero. Iwan na India. Karbang lah jar sini bisa ban. Namarga bordar ni sini ka kumde kum bordar sini Rajasthan sepanjang ni. Hoy. Te kalong straight di jam ka bordar. Hoy. Te hang ni pat tang si san pro pinya kala kedor te. Kade. Dan sakinala. Dan bun yum. Dan sakiwa. Dan sakiwa. Bun kiwa. Namar ta po si kilometer mlasu bisa ban yo i. Hoy. Te ta jing e. Kade. Ambil kiri yuki iduti tang bagan ikhar bangla ruki kumta ni ikhar bangla gar dan ayu dis bangla dari ala tang bantu kan Kade. ni lungira pemenang senang yang unu ikhar bangla wan sport senang de lagi wan bengi de dalam bengi bakli suri Hoy. ibri jengi lu mulaga sang bandar mah Hoy. Tementa kharbang la rai udawan un tu yu menta por. Kani ke por menta. Kumar. Tati udah wan itu menjisir wan geng wan por demit Hoy. Ti wan tu kan buyong tu snipar ada ibu lagi nar sebar ura Hoy. untuk itu kalau ada ibu lagi jarkin umperdit lemugum tu jarkin ayu plastik untuk itu ira be ti boleh ayu dah sebangla Kanangot ki dawan kharbang la kiwan kanangot. Di kiwan tu. tu gimana tu si tu beri ni lagi be kita lapsura Hoy. dan ni sangun rumut wan tu baik itu Tama. Temen menta da curfew kumne kamera pi ne kumno. Da curfew kumne pemna curfew. anu lagi besep ki duti bahasa badar kabiang ni Oh, kum kalera pa. erap ni mah. Tapi ting ki
dan gini gi brew ba bumta bi ma border dan ting dan gini gi brew ba ki illegal mar border dan ba igum kita ma hoi dak ba gile curfew gumto de ni kan ya pun bor bi se no ba cross po fencing de ban siat de ngam ada de no yang de no ada tama de namar ni yang ada de try snong kyang ba ya po fencing permanent total de no untuk nong tim tu kan kadai marle yi sport fencing per denit hoi de yang snong ngila umbi ini aji sport wa pura ni yang bisa kumut hasnong kyang na kam curfew ni snong tang habordar hi ama snong de tasha fencing genje fencing hoi namara da kyang sa fencing da mbela da lihat de teliu ta si permanent tu apa ni 3 minit amma 3 minit per minit am jangai re hoi pada ini kisnong khar bangla na thi bangla kisnong yu bai dan bat senda bat phis thi ha pio jeng tva kisnong ba ha bangladesh ba senda bat phi kita tu sendak bani dan tu gi senang ngomong beluk marah kita sunak her hoi kita senang mikir para hoi tu gi senang tu gi karong na jadi khar bangla ki mdon ma ki khasi ba sa sturu ma khap jeng phi kita ni gedang ga hang tu sampai sa kemar su tu gedang gi senang kasih kita perdit tambah kitu kimjuan cha India kimjuan tu tumban da gi karbang lam de dan gi senang ba hoi si Hoi. ndi bagi amar gedang ta gi senang sunak her ta senang beluk marah ta senang kita de karbang lagi bah kita Hoi. gitu hoi dan pa kita senang mikir para kita ni betul ba tama tentang we gindi bro kita gi nang Bangladesh nang tu hoi gindi bro nang tu dan baru hoi namar entah ke no gi dan tu Bangladesh ki ang bangin sa tanat gi nang tu ki ang pengin ada ti yo nang tu te hoi penyap be tama yang me penyap ina ma gitu armo lain gitu kin sebut nam ini gi Hoi. bro yang tu BSF Pasti bro tu no hoi BSF ong lahadulano kan kod ka curfew Kim ang agi kata ji ang jung ki kalong bai tumne mo ang bai ni benit andala nit tewan pentip ai bawat namwan su fencing hoi namar ting don ni ibru jong ni rugi ya fencing di permanent gi jan ni ba ting don ba su ya tuntu yang dan ni tewan namwan su fencing ging yang namar ba de kala condition ga kuma Pakistan Hoi. dia ne lalu namar Bangladesh kala berngem buntu wa hoi tu le na tu om Hoi. batam om batam wan su po fencing de nunu ki kam tu wan na formasi ma le tapi le tre le kita ro wan na formasi kadai per demi te wan su sport na mula wan ti guru gumno ma hoi ting squad me kan bat phi la ka ki ka thma India Pakistan ka don am jing ngani phi basa abordar ta tamla banong leda ka ki ka tma Pakistan bar India leda ka Bangla ka disna ti Pakistan ka ma be jing hoi kadai ma ka ma be ba tang san minit la pe Bangla de hoi kemud la Pakistan ka Bangladesh ka Krishan Pakistan kemud ka don jing ma basa dan abordar jing ma be ka dan be jing ma don jing ma dan jing ma ko na bang sa border de kadai ti kemud bro kata permit phi sajla kidon kinong song chetla chabordar o sa fencing ang bay kumta kam tampor telang kumtu gibrio gi khai kwai ma da kimyo kaliban pungkit ki ya kumtu do phraw je khandai to jer ki sa bi se wing ni phun to sar bai ki kwai ma gibrio jangi ram to tawan hoi ki sa kum khang ba kadai tang manta dia bu kum dia kil nomor tu sahab lo ong pe la dia ka condition ne hoi ka ban pikir ma ong manula bentuk ya le sede gile no barum kadai bu juma ya dari bro bubro chabordar mta kila along kimnut shu baro Malaysia fencing baro jam di minta pada bisa minta biang hoi ki istri ba mende kompor mensua hoi ambai kum ni sini chabordar de mentang iso kena bisa Hoi. istri ni mende Hoi. mensua hoi mensua de ki ala itu pula ni kar Bangladesh hoi Malaysia ki de ba de perlok barka sarkar India Bangla hoi hoi
duduk bam dan connection mat Bangla dari India kalau bisa lu Strik. trik ba ola ada rung di bor Bangla dan siap deh minta Dia kan dia kan Kami dan kong ni besong kaput Hoi. yang lawan nang kumni Hoi. nang kumni de gabiya kumni kan Kam sengai. Hamskan dan anda kila yo taman rung gini kar Bangla le Hamaरे खर बांग्ला है मंता की बुन भागर कुम जिंगी ओकेम जिंगी ने पर बालादेश में की di खर बांग्लादेश Hoi. dan di खर बांग्लादेश तो उसनी दी kuboram Hoi. और ओकेम gisangot Hoi. tikiwan natin na saku tu siya setengah itu Hoi. tapi duyang Hoi. tikiwan gibul banjak na dona ban parna siya Bangla tiking itu itaw su ulti De. tiki ju yat nam vir pas nong kem na ni Oh, di kota. ati ang itu gitu no to saya setengah itu dagi hajar mo dan khar Bangla Ah, ni semua mah. ma te Ah, ni. na itu gi home affair jongga sarkar India nga ikran he Hoi. margadan gini kita CID basang yang rung ala itu yang pe yang ta sai de Oh. habun chim chia namar kita akmat jongi Hoi. pai ba ki a ki itu tu yang sepo atau kata setengah nanti ringgit dan dagi hajar mo Ah, ni. ikar Bangla ba tidu yang Oh, kota mah. Jadi ang gidon par ikar Bangla jumjulai kaisu sa Bangladesh gidon ang gidaso Oh, kota mah. Semua. taki no buting maya ga Bujung mai kari. Tinggal ko medyo untuk apa gram na mo gila no muslim lagi siap di ibu lagi tahu dan gimana Di kepala subun ba lasting. tahu